Simbarati ndubate kina nae. Ndubate ekina no mheshimiwa Simbarati governor Kisii County. Enda ndubate ngamasikani to kusiria ekina to bwata. By 2022 ito chikubuli chikura. Ito abwate ibirogo bibere bya diaspora. Nairobi ekemo, Nakuru ekemo. Nakuru tukatwara Samuel Arama. Nairobi tukatwara Simbarati. Ekiro kelina kia rute somo Gusii yakakofu mpaka somo Luhya. Au nonte tomotu arese. Ekiro kelina kia cheta sibitu elachi. Ekiro kelia na kia rute somo Gusii. Na kekiro kelia igeto kia rute somo Gusii. Ikio netigwe. Tutu kumana kikiro kelia ikio netigwe. Ikachokole chika kampeni Gusii. Ekiro tumanya na ki bono igaya renge kabana igana. Ina kia nyari kanezo tugasire kiro kelia. Nabona Nakuru wa muntacha ako tatavinga Simbara nga Samuel Arama arwe kiro kelia. Akuru omugusio bando gosoa. Anyi no bugava na Nyamira omugusio bando gosoa. Simple as that. Boni gango kiriga. Bali batatu lakini tutukole namba basoko kolea cheche na tusire kiro geke. Arama, Dr. Kekenya na Jembe mpya. Ibali batatu. Bonzi kiro geke batagete. Lakini so far bonzi mbaroje ngobando kwewe kiro geke. Mbakora magosa kiro kelia gisire kuro somo Gusii. Kiro kelia mpaka gecha somo Gusii skialing. Au siwa meta Nakuru ana bange. Ndoga ndiba kuna baroji basali. Akorobo obochoni mboro bwa ngire nga ibiri gana. Bona kiro to abwate ne kia Nairobi. Dagoret North Kawangwala saba kusitu chirese tarajali kweta. Na Nakuru. Ikia Nakuru bado nkero. Ikia Nairobi Simbarati. Na kiro kelia kia rute somo Gusii. Na kiwa siriti Dagoret North kuchie sangao. Tutahari tu kiro kelia na Gusii. Ingi kia vete. Yakalia ta kwa diarosio. Where did the problem occur? Pake kunyalikananga kiro kelia ngilia saba Gusii. Mugusii obolete. Bono ntutupe nae na amani. Mwana gelirende. Kana Nairobi vanga kiro kelia somo Gusii. Simple and clear. Bagusii bara Dagoret North abanga bandu bara kolega singia sana. Kwa watu kaboko tutwali kiro kelia in a very simple way. Chibasa lichichali. So toko sabasa maskani yonse. Omheshimiwa Simbarati 2027 ye. Ika Nairobi kiro kelia kirani inka. That's the beginning point. Angoni Nairobi ntubate semi kidogo. Angoni ntubate po semi kidogo. Kiro kelia kira wasuku tutu harobo governor tutu hali kiro kitega nendo Nairobi to kuigubya. Digelia abaruya bakero senator. Bakero governor. Imagine ebro gubere batayikomogia. Aba kusina bange tu Nairobi. Lakini chie mpire ngachira kurubogera. Tukatwara badale noto. Kusema badale nuje kuruko. Tukama Anthony Oluoch. Tukatwara TJ Kajwang. Tukama gutwara Olio Kibra. Yani na Babu Owino. Numete Mbakazi East aba kusimbale ngabaro. Ekiro kelia Mbakazi East Babu Owino kako sopo governor. Omugusio bando nyoli kiro kelia. Bono natoka netia Simbarati mwene mongole campaign ando ba Nairobi. Tomente ibrogo. Ibrogo chetu anyana ibire bitatu Nairobi inki. Eka already aba kusitu arosiriye tanga koratole gazi gweta. Obwabo no bwaki. Matiang'i na kale president. Abu atu mondoka bako gale. Simple. Ese timu ya Matiang'i tutokora mukwe banga tolenga ni bakasi mwagambira Babu Owino okabako kubuyo kubatura mu Gusii. Tubaga na ibrogo biri gocha kuchangorangora. Aba kiama yako bakiriki lakini abo mu Gusii. Bona Arama taliganda Jubilee. Na Gusii tukatwaro DM. Mboko ngukiboro lakini baada ya Gusii mbaliko konyeka. That is what we want. Gusii tutwale representation ya diaspora. Nairobi nto isaine gutwale women rep. Nendo muzwati Gloria Ruoba asukumo kabisa. Nairobi nto isaine gutwale ba women rep. Ingi kiagira ntonyoro ba women rep. Muzwati no mungaini. Hamugita swasi DCP. Akarosi Matiang'i. Lakini bado nimbate kerengelia ninga njendi Matiang'i. Twera sana why is it that nturanyora basubati bako ba stable as team yaba ko mukole campaign. Liberera ligacha likagenda siruto. Horoshi bano Gloria Ruoba ochire the other side. Nene nturanyora basubati bagucha as team ya Matiang'i. Excuse me, as team ya Matiang'i kole campaign. Mbaracha bune event ko. Ndomendo kumanya problem wero. Abago seli go sininki. Lakini bono Nairobi ntuka netie broko biruto baka ni one by one.
Wigento togote yabangwana bakurwana na kurugana kuru west ngoli ginda arama. Motebinga kirugo kili juu chini ngewa sukuru asimogusi. Lakini gakonyola riba geli akora abantu bonse gasi. Lakini ngero asomogusi. Okuno korosiri etalito. Tiangotebinga kana kuru arama magusi. Bagusonya bata matanga gusi akotwe basi. Yango lengora mu basogote yonde. Akotwe basi kwirando gusi mebede. Onye biri Kenya gitali nero yange juzi ya 1.5 million. Arama chita kamba naba indi baka watekaratika. Anando tenyalete. Chiba songo ta 1.5 million ni ingite tebaoni. Ngite tebaoni bakoletera bagwa tunembali mugusi. Mu indi yo akapunguza. Akamakumbuka kama tanga ni basi. Ikawa very successful. Matanga yo akarapia. Aliko batabu mu jumbe. Angivi ndune ibintu anyora. Ndokonyora. Basi aliboniga. Taliba gusibo kwa ngiro umuntu. Lakini bagusiba akonyekire nabaro. Asengenjia. Twanyora na umuntu aho chokoleka birenga. Lakini umuntu ida akora gazi. Arama beta basi ali ndoko taraga durusi cyanga tomate nkieke. Arama nkieke. Muhayerenza, muhayoko kana konyora watchman yam. Arama wikaranzo kote kabisa. Na ababu naraba umwete nare very tough. Akukwa no muguzi original. Kikwacho kulikia ndabi yangu. Lakini kakwategerete. Ako ikaranzi abantali baso uchimali bagamba nere. Tambate mugano ne arama litukeli moto mranta nere. Na imogete ngati na uchake video TV yana. Ngati hande to kana ndi arama mwake interview. Aje tukubule vakava na Kisika Nyamira County. Pro ngati atembe mutanga kurugusianga ndemo boli na ki na kyuva ngata manu vakava. Nganda waka ngana chinza maroko yanga tabunjuma bisa moja. Saa moja ikaonde mapema. Akaambia mpikita kashatikane kabisa. Akatandikira umuntu ngatikara njibye kama kundangeli ku chinyumba. Ikanyumba kambuli kiwachukulikika kama taina acha kukwaka nate tusabanye kunyalikana ngwake interview. Ande urukurugusimba kaunga interview. Kama yebo ngisena na kuli. Akante bibono ndustu bangali tukulinga to interview. Na kama nyora mpaka bone. Lakini the fact remains na ki na swete mwae enenga manyora. Agancha ngamba nere moyo no gesenekana ki I made a trial. By then naga TV akena ring. Bono iko in a nutshell ndongo batebinga otwara umuntu to access nendo kyamana. Kutwara umuntu otalenge arama gukwanike so Kiswahili chitaike komi. Oru asoeke kusi. Asoeke kusi. Ene ngiro moko mate. Agwe basa liro agukwanike kusi Kiswahili. Basa likwanyora kwagenda. Obuno bubije bukutwali biro diaspora. Chichifu ga gweta chiraba gusi. Numetenga bakoleka sengia sana. Ebina ga bako sort out right left and center. Kuchia. Eyere bya. Bakusimba cyane giti na kuruma binyoro ime. Ka chichifu chine nabagusi. Mauchi agali sokore yani alengora. Nendu mondraiga. Iga uchikia munyi ka chichifu abagusi. Bakikaranza kabisa basolve bibina. Abantu bechoka tikiro munda mete mwaye bintu biro sirwi gachoka. Ekina kitoko teba munabagusi. Mirugo bya diaspora ndo bisiria. Abe chief, abe MP, abe governor, abe president. Tubirende. Na atatirinde ka bayiko mbali kwabwa. Lamu babwa ati MP bagatwara women rep, bagatwara senator. Iba dato governor to batikira sengencho. Iga ataliseito. Aino kubwanga berete byonse. Ekina kingo batena ki munabagusi ndo soka kuri gibiro gebe.